Teori Palatau seterusnya. Marvel lied to us. How what? So the Russo brothers said on Instagram that the teasers that we've been watching are not teasers at all. Their captions said they are stories, they are clues, pay attention. Pay attention to what? Well, they didn't say, but there is a main theory that's saying that it's setting up the movie's tone. Life, love, death, and afterlife. Okay, but what does that even tell us? Well, you gotta remember that the MCU is headed right into a multiverse collapse. So the Fantastic Four crossover is not random. In fact, Doom is going to arrive with them. Not as a villain at first, but as a savior. He's going to claim he's the only one with the solution. And this is where the themes matter. They're the emotional button Doom presses to get control. Think about it, the first teaser is about life, Cap and the baby. Doom's pitch is simple. Help me stop the collapse, or your kids don't have a world to grow up in. The second teaser is about love. Thor's a dad now, so Doom's offer is going to be, do you want to save everybody or guarantee that your daughter survives? The third teaser is about death, and Doom is going to weaponize this grief. I can undo what you lost. I can bring them back. Just give me control. And the last one is about afterlife. If death is coming anyways, how do we make it mean something? Doom is going to twist that into, let me decide who dies and I'll make it worth it. So while they think that they're helping him stop Doomsday, he's actually using them to make his own reality. Bro, did you just spoil the movie for me? Palatau tu. First kali aku sebenarnya keliru lah. Macam semua orang dah ulang balik apa yang The Russos cakap tau. Dia kata semua teaser tu sebenarnya bukan teaser tetapi ianya adalah clue atau something along those lines kan. Isn't that what teasers are? Aku kurang faham dengan statement yang kononnya sangat tergempar tu. Semua itu tengok ni bukan teaser tapi inilah clue-clue pada movie tu macam mana. Well that's what a teaser does. So itulah dia. Kita boleh aku rasa just stop talking about that lah. Teasers are giving us clues. It's not tiba-tiba suddenly so exclusively separate pada each other kan. Dalam nak membedah Mamat ni punya teori pula, dalam banyak-banyak benda dia cakap tu, one thing yang aku agak setuju dengan dia is kalau these guys tahu pasal kewujudan Doom, dia orang akan nampak dia as a savior dulu untuk nak menghentikan the multiverse punya collapse lah, incursion sih. Sebab dalam komik pun macam tu juga. Actually dalam komik pun the good guys tak tahu Doom tengah buat apa. Sebab dia tengah work on dia punya own separate solution, sementara the good guys pun, Avengers semua tengah work on dia punya separate solutions. Tapi memang masa awal-awal komik, especially kau tengok masa, kalau kau nak baca, kau baca Time Runs Out punya comic run, situ dia memang tunjuk Doom hero lah. Dia nak save everything lah. Dia nak stop the universe from collapsing. Dia dapat tahu ni semua Beyonders punya kerja. Lepas tu dia nak counter attack dengan Beyonders macam mana. Cumanya di hujung-hujung tu yang tak disangka is that sambil dia menyelamatkan seluruh dunia ni, with all that power yang dia balas pada the Beyonders tu, alang-alang akulah jadi God Emperor of the New World yang aku baru rescue ni. So dia dari situ baru masuk, you could say bila dah masuk Secret Wars tu baru dia jadi villain. So masa the whole incursion punya saga, masa Time Runs Out apa semua tu, dia tak jadi villainous lagi. And more interesting, kalau kau tengok komik ke, ada Illuminati lah sebenarnya yang membuatkan solution yang jauh lagi kejam daripada Doom. So mereka actually was going around and killing worlds yang nak collide dengan 616. Ini semua spearheaded by T'Challa tau. The Noble Black Panther sendiri yang buat benda ni. Padahal Doom tengah Doom pula macam orang baik. Sekejap, siapa yang bertanggungjawab? Siapa yang buat semua ni? Mesti someone beyond the cosmos yang boleh buat all the multiverse ni jadi macam bahan eksperimen. Kalau kau boleh manipulate the multiverse, bukan satu universe, the multiverse, you must be in existence outside the multiverse. And setakat knowledge kita, that has to be the Beyonders. So Doom pula yang approach it macam very scientifically, very, orang kata secara menyeluruh, nak cari proper solution yang bukan stop gap, yang bukan
orang kata desperate and reactionary. The heroes T'Challa and the gang semua itu, dia orang bumi ni nak anggap bumi kita, destroy world tu, matilah korang berbilion-bilion orang, tak kisah kan. So yeah, that part of the theory aku agree. Dia maybe akan tengok Doom as a orang kata good guy initially, tapi at the end korang akan realise mechanism dia untuk menyelamatkan dunia tu also melibatkan dia jadi God Emperor. So dia sambil menyelam, sambil dia minum lah. By then bila orang dah tersedar, it'll be too late. Lepas tu kita akan masuk ke Secret Wars. Untuk yang lain-lain yang dia cakap pasal life, death, afterlife apa semua tu, masa life dengan death tu okay, aku still boleh bagi kredit lah. Tapi masa bila dah afterlife tu, dia macam dah tak berapa nak make sense. So, kalau dah afterlife tu nak bargain apa lagi kan, meaning semua orang dah kalah, dah mati, dah whatever, dah tak ada motivation untuk bargain dengan Doom atau scheme dengan Doom. So sebab tu aku tak rasa this theme of life, death, afterlife apa semua is legit lah. Aku still berpegang dengan teori aku, bukanlah kata a very specific teori, tapi aku still berpegang yang aku rasa anak-anak yang ditunjuk di dalam teaser ni is a makhluk yang menyebabkan Nexus events. Tu teori aku. Meaning kelahiran diorang ni membuatkan multiverse tu bercambah teruk sebab they should not exist. Captain America tu, dia sepatutnya pergi drop the stones, datang balik bang, bukan pergi buat anak. That kid shouldn't exist. Love and Thunder pula, Love shouldn't exist. Dia dah mati, tapi dengan menggunakan power of eternity outside of the universe punya interference, dia bantu dia hidup balik. So you could argue Love pun tak sepatutnya exist. Lepas tu then itulah pasal aku tak tahu lah, maybe dia tunjuk T'Challa, dia nak kaitkan that little kid tu, sebab dia berkata that's a rebirth kan. So dia kata bukannya it's a new kid, tapi cara dia orang cakap macam it's a resurrection now sebenarnya. T'Challa baru, T'Challa budak tu. So maybe there's something about that kid yang kita tak tahu lagi tau. So aku rasa it's more close to budak-budak ni akan jadi sasaran kepada Dr. Doom because they shouldn't exist in the first place. And diorang, as we know, seperti mana yang dah ditunjukkan dalam series Loki, kalau benda tu tak patut wujud, macam Sylvie, macam Loki yang jadi variant 616, jadi main character series Loki tu, bila korang yang tak patut exist ni exist, you create a nexus event, kau create branching, and bila branching tu terlalu banyak, they collapse onto each other, which is what the Loom tu sepatutnya manage and halang kan dalam series Loki tu. So I think that's why Doom will be going after budak-budak ni. They are a threat to the multiverse sebab dia orang tak patut wujud. Aku rasa that is more fitting lah. And kalau aku nak stretchkan lagi, kalau kita tengok dalam komik Time Runs Out, Secret Wars tu, yang ni pun aku pernah mention, sebab Fantastic Four dia ada the Future Foundation, which is dalam Future Foundation tu ada this sekumpulan budak-budak yang ada particular talents, genius apa semua yang akan bantu Franklin reconstruct balik the new universe. So boleh jadi budak-budak ni later akan memainkan that role, kita pun tak tahu. Tapi aku rasa yang tu more likely lah. Is more likely daripada Doom just gunakan diorang ni as a bargaining tool untuk trick diorang untuk tolong dia. Sebab again, aku hanya boleh refer komik. Dalam komik pun Doom tak trick siapa-siapa untuk tolong dia. Dia genuinely nak selamatkan the multiverse. Sebab dia memang rasa dia hero. That's his macam ego punya kompleks. Tapi dia dah alalang dia memerlukan kuasa yang sangat banyak untuk create battle world dan selamatkan Sakibaki universe yang masih tinggal. And alalang dia dah obtain power tu, dia jadi God Emperor lah. So dia tak trick siapa-siapa. Dia just jadi cukup powerful untuk selamatkan everyone. Oh kebetulan now aku pun cukup powerful untuk rule everyone. Dia tak bargain dengan siapa pun, dia tak ambil hostage ke apa pun. Dia seriously rasa dia hero. So this is why aku kurang agree dengan teori yang Mamat ni propose. But yes, the fact yang semua orang akan nampak dia macam savior awal-awal, aku rasa yang tu legit.
So, apakah pendapat korang tentang teori palatau oleh TikTokers ni? Adakah korang setuju ataupun adakah korang berfikiran yang teasers Avengers Doomsday ni is gonna be something different dalam filem dia nanti? Bagi tahu kita orang dalam comment section di bawah. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.